and pay you share one no. Was a wish a chiwa. I that's all bebon pempe. Ubenuti, and also benums you. A beautiful lady be I'm a wish. She 65-year-old handsome gentleman. Emma and then she one no. Hey, ya do for bro. Ya do for bro Robert mienu Emma ni ye. Na ono awa ha ye baby sane nientia. Young man cry wish into one. Na 65 wish. Etumi ache na sa. Eja na what to say? Pacho me wo Adishmama higher live in 104.5 na ye na wish chua ye bema wish na aye boko na wakoma ato yam ye wo ice block ye wo ice cubes ye de beto so ebe ye boko eja jakum de na wish a choose madam Pacho be free kasem ena mabusuafo ewo entonso ena me bae se me betena ho me bae no so no mo faase mu di manim ema me ko haida ma nkotena busuafie nti me wo ho na me sister bi ye ka me sister no o ka che me se odi obi mama ware na mpacho wo ne yire me ni yire present ada na wo ne yire wo ma me wo ma nan me last born no etichi na wo ma we wo yire we Mire ofra mesika me na me tonyo ntuma adwuma me ye no ti me ton o secondary school me diska no gu a no wo twe ena me hu ye na zamai asimesi wo twe sa no wo twitwa paper eni sika ne ye pe no wo de ahye sika ade wo kira nse be ma be yiska bundle abatu fie wo twe mfimfin no na wo twitwa paper no wo de ahye ho enna na no de wo se wo no ane oga atwitwe sikam ti me bae no and what catch him say, will be one crying, Nanny Pacron or Tonyon to my Miss Minimini Pacro. What will be on crowd? Better on to many Biatona. Or ton and the Pacron ton to many be free, Kai and Tonso, and a call. And one in our communicating. So then a castle bear or non castle minim, and to me one and the Pacro in a Bremen. To what in the Bremen, what did the Bassa say? What in the press a minute now? One in I worry. Friendship. Now, what catch and is a we here bar? My country. One can't just say, man can't no cry. One can't just say, oh, your sister, man can't no. Nabia, we did him. My didium there no prayer. Niana, me, because remember, when you 100 years cry, or me here bar. Maybe you might be an idiot complete. Manager Nede. Media, I am there. Oh, to your banquet. Me papa one crown of a precation. Oh, yeah, banquet. Media, we ain't cutting quay. Monument. Ebra broom. Abrupt me pay. What me, yeah? Me, yeah. And then number I out to the Agony. And I'm doing what? And I drink one quan. I mean, one any taste. But I won't taste, mammy. What be phenomenal? Mimpe, practice him. Practice account. As is how okay one can practice. Go to say. Quasi sauce account. Oh, yeah, say, Lionel. Okay, young quay. Anna, he's already by a baby. Until you were one or by a cat. I didn't buy Ojeno. Megino. So I just a whoopee. So I was 1 minute what the other. And to a dinner buy no. I will catch him, said Midam yet. Manacas or Ban. Obade. Or Bowie. What then now be doing now? Aha, a checkra. I will come, said Midam yet. I don't know so. And to be quiet, I'll catch him, sister, and say, any power didn't buy no. Was so one yet, and was a man for the Pabonini and a bro. Why the cast 1 year 1 year? Or so or no or ban 1 year. Aye, yes, and I'm a cockatcher, Mrs. Now, warrior who did the way you'll be a promo to her. Me ko catch him, sister, and say, advert to a house out there 1 year. Me ko catch him, sister, and say, any power didn't Bremen was 1 year. Was 1 year. Aye, and I'm saying, I know, say, sister, a brat, me for the Pabonini, I'm wrong. No, your corners 1 year, what's a then on him? So on we are no. I knew no. Oh, papa. Maybe I know a baby, I'm an atana. Ena, a jammy war. More and what catch them say. Or quack cry. Papa be a juma or habo. Or mammy, or no mammy, or mammy tunu, into a pescaco high die, into papa money 10 million. So on from my high die. I am on for some me pacho you. Inti, obewarino. Papa, Bewari Papa. Obewarra papa. Now that I know no one at here. Debbie, me call. Now, uncle, Debbie. Oh, no, your one cabaco. Send me, you know, or a chair or buy and walk a casa. Into a casano. And I'm saying, let's say, call a cry. A duo. And I'll buy as well, a duo. And I'll conquer or laugh on con. And I'll buy or laugh on Nina or my sister money. Into a catch my sister, Mrs. Musamium.
no wa yedi ana mka che say asem beba da bi wo begina ba ko achi ana ja me ama no kom enti ewo mu ana me wo fa ase wuye manko na me so matwa amu 2 cups amano agu full flash nso wonko no a won de waje ko woyo ana woyo tobo emu no bottle ne sufie 5 kg ne bi e sufie asante mo ana watwa 2 cups amano so onfa nkodi no won wakwaje ko na me dia no a me ko me wo fa ase na yie no a ya deda no no ya wada se ya okay me mana Jene, me mana nwa, me mana mu 2 cups. Me mana safwa, wonyo, me ko ba wanyo. O mana nwa, o mana jene, na mana mu 2 cups. Na wo do dan safwa kan no. So on tra dem ho. Wonyo amono. Wanyo. Enti me ko ba no, me ba ya ma de Friday. Me sa man ade kro no a wanyo. Na anwo mu kwa na ade. Me pe. Enti wo ko me Dabi, me say ti ande ne o me dabe ya me say ti be me je da mewu o say ti ande gagra no me pe me no ma ba ayi jene anwa ne mo me say me pe madam me pe enti na me de man enu enti no wo sika wan wa no sika no ankodi dwane dabi me say mo mu ni bi me wo no ma wo nneoma me pa cho han me di jagu ho e sana makoto foforo wallahi sana me yeah hey enti me di ayini man no a wa anu wo kwa akra no o fra me 29 times manfa 29 times wo kan ni nyina me kan ni nyina eti me ne na fofo e ko mekom okay ena mekom de hin so e fine there edum de no mekom manager new office ba Mr. Bwachi me chia pa ena me bie me speaker no loud ena me wo fa asem ka che no se me share da na ma no a enti maka kire me sister ayi no wa record asende o dabi o ka che me phone so se wo share da no ano a o share da no ano na me sister de wa ka che se o so ma hwe ena me so ena me sister me na fofo no ka se ne we de se enye se o ware no enti ma mu ano ti de to su 30th no o hwe o how many years one de minim one bisa no ba o be so na nte one bisa na hwe sister was saying me ko 60 Oso kwasite na je se wo aye wonyonko tipen a enti ayi mamua no ana aja me miama no se waka che me sister dia mate enti 30th no ana me ne kasa 30th call na ba ko no ana me se ukọ akra usubanko uba ha usubanko no ni nyina wo sa ringe me sister no e ma me sister no etiye onti wo mo ohun se obema ba ko onkran yes adwuma habo yes and aso onwi kente oba ye sikadisho ya no ana so wonya yie wonya yie nkwa wonya ntuma koma no wonya tutu koma nkrani no wasa aton ntuma nti wokoji sika no okoye na efio for catcher se papa no a wo ba no ho no ne yire ne ton je ne no ne yire ne ton je no okay ana so catcher no nti wo catcher no se ne se nti ono na beka we nyina catcher ono na catcher mi wo yo Emma, you should learn how to keep secret. When you're very ma, I feel na more says a more watch more 1 cup more or more. I'm going more Jenny, not walk out with former boyfriend who say exo, say still a you. Now I can catch that bama for Fraueniano. No one has a wish ye me. A young way. Wish the Nyanya Juma. And Nyanya Juma. David. Oh, and I'm wishing, I'm wishing. Wow. Yes, I know. What the power. Oh, yes. I'm sure. Oh, what day. Wow. Wow, macho kakra. Namre. Wow, 65 years. Yes. I see. One num sada. One num bida. Oh, John Maker. One but just a drink today. Sweet no. And I sent it and touch a baby. Kaka de. Coca-Cola. Minimum na me yefun ha me nti sa panta no Undi fufu and na ma ho aye dey sa no still strong so then a man who say we are strong oh mitimi ye bibia nti kura hu me a no mani agi yeah mani hu me a o mani jog o mani jisa me pa to so fo o tira je sisi a I see me pa ha na no monday no frame se wo bedu wa wabedu komase I'm still strong. You still strong? Yes. So when your baby are even younger than we are. Sister, who was saying 60? What? How many years to 60?
61 na wo 63 nti month ben na benya 60 26 November Debut we are 63 there wunya 60 yewo 2022 so 59 hour mpacho jane ncha na min ne nti a mumienu mo mache tra je hono hwe nka no ho yiri ane ka bako ba fom bako eso ayi a ye fa ne sen o man light ne ye dim mpacho jane ncha na me hwe ba mpacho jane ncha mpacho je kom na jane ncha na ye hwe eja but the sanka wo ba ni o mo height ne ye pe mo kase ne ye pe mo tuntum mo kra mo se mo mienu mo se ana mo mienu nka mo se o anamboa sisa mo se 59 and 65 nka wo yire ani ana mo fom na wo nhwe na yenka na bibia anya fine Trust yes, what's what you ready? Why you seek at 3,000? Okay. Auntie, aya sano. Na, o catch them say, Papa be your man into Marco Quanso. Ya o money, nim papa no, me ho. Papa no man into Marco Quanso, or person of fano. Into Nhyira or man. Ena epunumu. Me friend no. Na me wo fast free American baby in some o maame ana me so makwa ye me nya obi enso me mu amobọ mentoma ana me sere nse omra no mbebo mentoma enti oba ye abobo me no na da hotel dabi data na me na breaki ayini ba ye na me na breaki enti menu mu no me ka sa asem na obeso me mu enti tamo on na ofie da wada Kenya Missing chatro ya ukasa na ono so nka bi na ensam na se wo fata me nyina David be fata mtia enti aya sa no ya obae no ka chem se papa no onfa no da nam se sebe me nya akola ena o kan nam se sade a me no betra data no waje ntoma baako nyentoma na meton no waje baako enti busumi nunu osaje mienu na ye miensa busumi nsia no waje miensa ena koye nsia ana busumi nso na wiye no me ba ayi as ayi bantama edwom na no ma odi kono matoto no ho no ma me de beye no ade atoto ne ho ne ma nyina yes me de beye no ho ade enti me toto wiye no ana nipa bi ka chem se me mfa ntoma no mama me no me nkoje no ma enti me ne kasa ho enti womwa nipa ba na kasa asem che empanifo bi okrom ho se de se me ntono ma no konkonsa no han Oso ya konkonsa. Me ya konkonsa. Me kana mbese mdiko priest papa yi. Papa oti we me soro papa. Wo oso wan. Me see so ntonso me kwa me fa na me ne wo me me see wo de jai me papa mama amintie. Ama oka sa asem no. Atira me no. Ana me see dabi. Me fa ayino ama wo sa. Enti sadia. Akoya da sore ma. Data me ne nya. Eti me dis fine. Oh, Jamiano mamen kasai. No say mamen kasai. But you na born the tough na ehunu property o de ba. Ana me o de mika. O do kasai. What de mika 11.5. And to mano aye 20 million. What 11 kakra 9 million no. Oso ntua. Wasa ka kire me say. Ni ba ko nursing training. Okuno amana anko. Ma 2.5 ma tia mano. When you catch him so oboa 2.5 bianwa apa eti on fa me 11.5 madam mama so how many times how many months now one not na danem 3 months one not 3 months 3 months no me pacho ye trance mo fa se no we assembly man ye trance no na ka balance of 20 million 27 million and I'm say 3 months no on for 7 million wafa entiasa ya djuma me 20 million on for mame ena ka chen se entuma na me de man no ko August no se den tuma yentuma paja so yento a on ko gime no ma enfam na asem sa se beto dia ontua me ka ukọ ba ya na first one no 1 million what do book buy yeah ma record bibia wa ha bibi any wa me se e kontompo na
27 million. Facho na yentwana. Obia hunu bi. Oda money now. Okay. Patansi amunzu mu anti usika na woji 11 million. 11.5. No problem. Sister. Brawenim. Tia. Minya se bia ka. Tia. We try to pew. Yes. Na one muffin na AJ. Na AJ pia o. O se asem wo ye twa ne pew. Ye twa ne ti mama. Ye twa ne pew, ye twa ne ti. Mesra o. What's it 11 million. Ampa woni ne tira busumi say. Mesra be tia ko busumi sia ma we. Ti ba me kasa. Wa kasa wan onye kumti. Ma wo hwe. Me hwe. Me nua papa ba. Na papa minim say what is one ba. Ba cho de kasa ka wasam. Me one of friends sister. Oh, me bra bia ba ha sei. Se me wo fu ba sei. O so pe bi wale so. Na unua. Unua no nya ni busuania. Wa o se ni busuania tani busuania fi kasa. Sanya papa ba ne wono. Nya papa ba no no de me nua no. Ono ye papa ba. Na so o papa ba. Na se ne ma me nua ba ni we ya utumi ware no. Utumi ne no twem. Me so ma me nua no se ni. Wo se wo nua papa ba. Wo se ni nua ni we. Ye ya kanfo. O papa ba. Se ni nua ni we. Wo bi se anu kwa akire anua ban. Ono so wo se wo busuafo bi ko ka kasem wono. Omo busuafo. Na nim se yen ye busua se yen nya cheto pe. Na je se ye busua ba kwa na mboa. Yes. Wo bi sa kwa akire. Anza na ne kotena. Yen kwa. Wo kai na me won kran na me bai. Me bai. Meso baby me nua me papa ma no pa na me ye tate pa. Enti me bai no. Na me kɔ no ho no. Me kɔ na we adwan bedi bi. Ni nya na pa te ho no na me se papa no. Nhyira. Ni nya na papa no na me se papa no. Enti adeshima MC amonhwa sam betumi de papa no na yi a wa tablet no ya de ato ho no ma hwe bia ma ye na chese ya tumi a check na ya giska no 11 point something Mr. Waka samote ye nto aso nko ma ha ti me bia na di na sam sister say ye nko papa no fi na me nya ba wo ho no ya ba no ka say da bra minister ni aso you but wo mu na ni je ye wo sam say wura wo ti kromasia ha na ye wo m simpacho ha na ye wo m fia no so we staka ho asema kire me na ho wo sam say me ma ye say am so mpacho ma ye nso na so de ennan I see enti wo mo nam so me man de nkuma wo ne mu mienu de awale na asesa me so wo mo ko won kana ba ku ka che nso wo wakeka we nyina yenko ye nim ne ma ade no anwe adwuma wo keka kire ne sa wo boy won kran ne ade nka say so obusam say da ma firi hasa betina matumi fi akọ hadan tim na asa me ktam so me ma me do ne me kokonto kwa me parents ama no atia no nti ma hadan na papa bi kwa na kokọ so papa me hu acha me hu se o yire nti me so ndi me sa so obi o yire de me mpa bi da na so se da we se so a me ametua sika nam de me de amam am no ho no uchiri fufu me wo fa me kwa man ko di dwada da bia wo na wo di dwada go firiji no afre me e bia na da na wo ma me mu konko bi ne se me fa nko no na me de koye nti ade achia me baye no ni nya so me no ne da na ma so na pa me ko ti ade achia me na wo sa mam se konko mi me konko no ma na so me nim se sister bia madam fo ni nua pa na e da na 1 week aye di enti ya se me ntimi anu amo na ha me ba nko so ya ja ntimi am fa mantima amfa mu na because be me fie na mtimu no ana na otweda no enti mantimi ama me nko abu fi na pa so me so nsam yi mani a enye yi ene ese dase e wo no te ase na me no tete won sa enti ma adwane sa banku yi me ka uchi fo nkwa no ma ya be hwe gu se ka sam ya wo ye aduane kwa sha ne fridge mu nyina eja wanka we mu ba ka bra but wanka wo se wa na wo ye aduane wanka na me ye but wonya nkwa me chese me ba me na me ye aduane se obi anu me ye aduane kunto na mpa se wa ye aduane ba sha fridge mu da waka banku abesi wo me amani na na temi no onso ma mani ska on fa ye ne be so da so ne the best amoda so na ono kwada e live e wo Pemsan TV sanso e na no me no bo Adom TV e be som na dwumadie no wo mo e de atum na amansan so nyina enya bi ahye aha ye Nhyira FM na Facebook page na ye Nhyira 104.5 e hon so dwumadie no etwagu so fa ya chese bibia e koso na ye ka mo se ne e fiada e de twede mpo Nyankopon ase bosome na na e kosa no enya asam ketwa
nti na kyese keka koye ni mu a ene sa ene ye bedi nkomo e wo bradwumadie na munim se du fiada se ya ye keka nsam nyina bomu na ya tena so ya hwese ne a enioma ebesi akọ na wocheche mu ye di nkomo ababa ye obepie ha se eye ne suwa kunu ne nada ye ne be ma ne kasai ma be ma ne ye so be ba ne yere so kura so na bufu ne yere na nyasam ketwa sa kwada no eye Harriet na kwia no kwan ya ode wo ma fa so nsam wom etie na ye le tam kuchu sanse ye be hunu de owe abrowa no ne nkuruma na me kai mu biemu ese na no ada ba ben so bi ebe pia afiada no ya ne kunu wone na awu akwada no anya 15 years abema akwada no ene wo maami nyina abema na tuo mafiri wo mu dem ama wo ma da bonte amade ache asem woyi enya sam ketwa na ni nyina mu no ye frɛ bema no sɛ ye ne bema no kasa na ya hwede enti a wo ne wo ba wo ma bema akwada wo 15 years no tuo mu nyina ne o magu abonte na se bema na koma wo soro o se wo ne ye mpo nkasa se ye kura ye frɛ no no wanfa bu ama ye oni ye nkasa ni buofu wo bare dendende mo kai wo ba no mo si ni ya ba obe yo be spell humble HBLE wo no asem na make bema no kese se kukuko omu obi awa ha oba ne ka se me kuru de oso omu oba bia na me se nya ha aha de obebu oba ye wie ya ba mai na afre obra get results se makache mo se dwumadie we no ye game changers obi oba ba oso no de wo de ne oba ha no afọ pa me fa konwa iso enya dwuma na papai efre ye opa ya chew oba ne akwada ne wo hene ene ye so mo ha wo so mo mra me wa aboabo me ye adwuma omo magiki no enko bie da no fa ne oma no nkogum na abufuo ne ma me de ye saa na wo ba no sei nti muntu ne fomfa ma me sei ne de dwuma no ye meko ha ye ntete abusua ntam asem bi e ba ha no ye tena se ne asiesie ne abusua kora na gya tomu na bia na ye de nsu aguso na ayefom me din e de obaadwoa free sabe akofem se no me nsa bebo no ene me entena na sade meka no akwada 13 years akua Harriet ya ne suwa kunu ene na da ye nim asem no kure bo mu ene ne suwa kunu no ha na no me frɛ no ɔse subodi no ye bo na wo wa ma me mu ahyem dodo na me se nya abotre ye ntokwa ye ye mu na ye pe kwazi me mo akwa ba papa me ana na no me no kasa yu me nya kakai ai na obapa amen akua kwa atema me boa oye ade nika nko ana abehye na no bekire ye nika ene nso wasa abekire ye nika biem nika yi eno ana ahya na ba je devi akwa ketu awo ba ma ba na wo awurade nyankopo na no so ofie say 32 ba je 32 wow ena wo ba ama ba no so awo awurade 32 years wo na na o o na na and ekwa kwa owe openika pa o na so na no shenika na so shenika na Harriet wa ha oba no wa ha owe patrono to na do ti kwa menfo wati kwa ma me wate da wani mame wati kwa owe na ba no we wada ekwa mame mra wo so na no no be de nkomo bi ebe fia sabi eye nipa ensam na ni susuma yen ti ye se e wo se be ma na mo bodi din bebre ne suai wo mo ba ne tena sam no so sa kire ye mu biem tiawa wo so wo ba no e de na afie patrono e ba ni Harriet na ono wo so amu na atena na me ni ho metu kakra nti ono wo so na atena ache no wotim na ho na ma so anu e fa no
oswan be fa no ne nat na ote ho aho onana me maame ho o maame ho nti wonana ho na no wote aha no wote ma asase no wote maame ho ana wo pan be fa ne blend ne so ano ene net naaye otena fi ne kwala ablemu wa de anyini nti onyini yokotuma wo ne so ane nsem nti me wo ho na wo so ane frɛ me sakuya amisako wase mekuya se de nyame se mekuya ye oba na se maka kire na tunefo se so fa be ma bia na obanyem nti wo hwe ne ho ye na ma be ma bi ankodaada no ana me si yo nti wo frɛ na me nya kran so kasa wo fon so na ja e wo mu na ma me frɛ me se ma akuya asem se na mekuya ba se ontana wo so wa ho bi na me se ne die ntia na wo se die o mekuya mu kwa na wasan aba okọ no waba kọ no waba nte se ne de oso ma ne nkobia me se o ma ne nkobia ma ontena ho no mu na de enhwe de Yakopon beye takwa no fro so ho ban so no nko school no no waje school nto ma ka che ma me so kope school mu kwan emfa ma akola no okope school mu kwan ma akola na akora na start school na mkope school atale to ma me no kopa ma no nti mo ho no mo ana ma me afle me se kuya akola ne go me ho no ese na yi no ase ne nwa ye mebisa kwa ne se na yi ba wo se da bi mebisa na wo se da bi na yi be ne menses wo se na beba hwana na ubisa no me maame ene bisa me akua mpa cho obisa wo se na beba obisa na wo se na beba te maame se wonte asent wo ye no tamne ne call blaya e de ne ma wo free ne so an ho call na ho back me pa cho ho ne de e te sa akwala na e ho de menim e ho ase maame nkwa akwada no so akua kasagu mic nim e de ne ma na wo te so anchen de ne ma wo call na ho biem no ba ye de ba ye no wo siska ni bia ye de ayela kasade so me say kosua no da bio de ode ma ye ne no ana makoton wa me diska na saban nti wono aduane no wa mame na mka kire mi nuane se ena sa de wa mame de a won sesa ye ne ma na ye nkome na na ho no na me mi nuane sesa ye ne ma na ye kome na na ho ena nti wo wa mama aduane no wa mama aduane no kosua na wokoton ya sika na yera me boa ebi anyela nso no se ebi anyela kosua ni bi anyera achode be no se bi anyera nti wono aduane wa amamo achai ena anu nuane sesa mo ne o makọ mo na na ho achai oba pa me mo akwa aba yena na udin wadaroma pacho mi dende akusue chama kusue chama macho asama akwada ike no kore pa macho enye no kore ba me wa asem ka ede ne ma ofiri wo nche ko na na ho ofiri me nchen pa macho me da mabudwafo ase samode nimdie mesre menene na awotwen kasa me kasa se me kasa mbo bi fam mama fanchen enyewe akwara o ma me ne wo ne to ho no ne me nua be man 2 years and oba nene nua be man ni jai awale e won de me kasa me kan be wa ntimi twa so takwara itina me nchen e ma ni nya 12 years e wo me nchen oba no wokọ oya ade na wokọ ka na wokọ emire bi kro na wokọ na nam ho o ma me bedidi mapem se me be fa akwala nim se minti me nhwe na ka me be fa odidi mapem pa eti o ma me didi mapem onana e ba me hodwa atoa me ka kire ne se akwala ne de ma ye na eye de ma ye na because akwala no nensem na menya memba enti me pese ba bia me maduru akola no so ye de etimi koduru enso me tete na entete oba na obeka ne de a mo ba no ma bedidi matem enti de ma ye na eye te mire bi mete ho me de ja manka bi anhim set along down ne bae ne papa yi e kwafum akotu ye ba nchi bi e de ne ba e brebe ya ayin 2020 London ne buy ni mo dey down London e buy ma ke bi anshi me je makotu lockdown makotu me ba anchi e hwa na sister inua e ye akua ne nua odi na che frɛ ne bota na bota ne buy to buy na
me ma na kunya tena ase na ja me ne to nse didi te didi wie na mse bota oba na me kunu ho ye didi awi wa pie nti me kuma na nti se di ase no sa sta course etu wo be hwa ama ma akua abetena abisima abese na mse mo fa ma de wo se ma akua na akwasi o ma ame no o munni o musu kontu me fa akwasi na so fa ma akua watiti ma akua feyi a obesensu amwanya bianu na waba na msa na de na wo kasa enyo na wo akwala eye wunua pani na wo akwala no sister oba no abetena mi sister ba ko nchen na endra ade amaku hu akasa mani je ho a na me bona mse de ade no sister ko so beje di sendra me ya da mu ho na mi nua be mayi maya me akua ne wo fa one ne dai e wo da mu ho wan ne me akua ne dai ne wo fa e fire ne yima eye ma I'm say wan ne ka sa asem ne kire wo ono ani nua pa ni nua fa ne se bota no bota ma me ba ono di n'echi ma me ba mempa bota number na mo monye ono di n'echi wono bota no so kopie so se so kopie so o kan ye no na akora wo fa ene ne da ne wo fa na de sei odi ma etimi de ho ne de o kan ye no aha me nam eye me ya nam akwala ya tete no ma na duru sei mekua wachima o mos ye hunu se wachima nam se ne wabone maame ama no se maame ne de me ka me nwoda bota number for phone no nwoda yo fabra nwoda na ode na awo twa ne mpoa ene ade nam se yo ene message mekua bie mu a age se wo se bota no so ko hu se me ka maame yima na me Harriet ne da seta no 12 years na wonchima minim se no wachima se no wonchima eto okaye na afede me pese adanse ye den ebem tasema me ka chan so mekua eye me ya mesa age me ba no ko sa mesa age no mesa no maame no aso no ne da wo hene omo ankasa dem maame nko akora na ne te ha no ono na te ha asama uswa wo keye no kore pacha oboa me mama wonka ahwe mo pa mo mfreni misa no yima no wone wonai pacha odabi kanokoro pacha yima no ne mendai se wan kanokoro ne ekuya na no ba me ko ne bokom ene me nko ne boko de wo mu bia kanokoro one mendai isa kwada na wa wo ne ye pa kwara ne papa se yima no wone wada kanokoro pacha one mendai no fra bota ne mame one mendai ti say na me yes say first then me fa ne toro kan okwa na maame abedi mata afedi maame sanka bota wadawro ma me pese maame ne ye den ebetinem etan no ka cha me so ebe na sweet na maame na ba na am say na oba mo ne nkasa etikwansi na onana so baaye onana ye maame ye oto so baa no so ba wonde wanka saa so onim se mate bibi ena obekam so me ba ne de mesa age ma ade me ma ne nkose e wo monsem mesa age ma ade to ma me ne baaye no ena ode akwale ena onua na chiriba akwasi no e ka ho no mo baaye to mo baa na me hwe akwale livia na nya ade a obetena na mka cho ma me se me mpe wo haw biem me kwa bedi me na asena me nwoe na me nware ba na enye me ho ade se ta na enye me ho ade no ma wo miensa eti no me mpese wa ha me a oba no okọ no ankasa asan abenti me mpe o ha obi every brain na o ya so de ma wo de bankuta boro no me ka besi sasa ye ntema bi ko mo do so na mo ha enti o ma me ba no ma me de ne be ye de ebe hye me nsa no ka chense akua me yekọ na me kwa ba bia metie eyeyi a me fa ye den aba befa eti ma me ne kọ no ka kire me sa ko yima ba ha pam no na kasa o ma me no enam sa edi ntina yima ba ha se ni nua no mo ba ha oso plekesa oba ne omu nyina o madidi yima ne ye ni nua na ne wofa eye
nua wo nua ketewa ne nua ketewa na sa akoda ne wo fa no na wo fa na wo ka kire maami se oba ho arefa mo pam no na am si you na am ka kire ne se na am ka kire ne se akua se no ma akua asode na wo ye no bi obeya asode bi mebo no mebo na ubunfu na oye sako mebunfu na am si you na am se na okwa abisim ho amenya ne den na osokwa abisim ho abo no na wo na wo ba no na am si you waka amate eto ade ne bere men be na watwimienu me soma no meni nyina na to se de ye hia me ya me soma no me owura dan mu apɛ na me hu se bibia ye den aka na taali bibi besa mensisi what ho ne kana tanta kunya na no ote so na aka me de ni wura dan na me se akua dan watale ni se me hwa de ti me ohwe na me se akua unimade a ayo hono se so amoja na me se moja ifiri ho na me se wa ye bida na se so a ma ye bida me se na wo ye den na usiesie o ubisa no ka chewo se wa ye bida na wo ye den enu na me se wo ye den na wo ye den usiesie o se ama na me se ama den no ye se o ma ye keka nika etata so na me so fa hwe unyu so hwe wo se da bi so ama etinika no akeka atata so ampa me ma na ewulo ne ho wodem no akeka nika no atata so na bibia nhya na se ntimoja na ye no ti na me so tembia no sa de me togu obebre ebia na aboso me be so na ho kire abantime hwe na moja no hwe na emensisa na edi moja na emensis me ma na pad ti me ma na pad no na me kire ne tnas because akora no me de na ye me ba prekupe o ye minwa be ma ba to ye me ba eto me kire ne tnas na me se na akua me de minim oba me nchen a na woko ti minim wasetinem ba tade ya wahun so wo ma ho kwan e ma be ma fawa wo benyim hwe wo so wo ya de hwe wo so ya de se wo tu me safo wo ma ho kwan ya na wo na mabontene na so obi frew no ye be ma na wo se wo pa bla be ka kire me nipa kro no mekoma ko buna mo maame aba menim oba menim ana maka asem etima akua etefiri ho no na se menya odobia ma akwala no se wo ye bata etime frɛ o maame me frɛ wo nana na me se no fo wa ene de makua yo ba fa kosua ebe ka ene de wa yo ba fa kosua na me frɛ o maame na me se akua ne de na fa kra wo bisa wo so aye bida na fa ne de kosua de kana no ma me sa ne se o hu moja no na wa de me manimu ne de se de me hu na me ka akere maame se minim se bibi se ebesi akua maame hu se moja ye watade na wabu nsada acho debi na da na aka kire se wabu nsada aka kire me se wabu ne bu nipa na obo ndin ne kolampo no eyimanu eyima sam na me bisa wo me se ohu se moja ye watade mu no a obisa wo se woni ma de koro wo so ai woni ma de koro na so wa ebida na se ai obua so se minua me maame e ama no ena sese mekeka ni ka mienu eto aso obua sa nka kolanke nim ne na banka mo frɛ ni bisa no se eye no kore adentina ye mfrɛ obia mumisa no se eye no kore na se enya no kore obua ana ne de wani abresa enti maame nkan wie maame brem ede na afesa oka achewo kwa me nana no me ba no maame eti ho mo a wo ba kware ba no ne so na eti wo ba no woko na ne so na ebesi apa no oba be pamcho eno ya me so sa wo si e kire de me nim se bia de o mo kan ti nya botre na ba o so wate kasa enti se de me makoma si nya botre me pamacha nya botre mama no ase mama no emfa nya yi wa mo ana me kla mo akoma chen na botre me de ekof de mu makoma na nya ready for mu mienu makoma no wa ha me sren mo mama nka ma asem eti emu ana mani ko ne ho eti da na ye fie da sei ya ye krom ho ye bosome na ye fie ho nso ho na nkrofo beje enu aduane
etime nso so no meton kosua eja omo ntime jiska kula ya adwuma na aye basa ntina fe de kosua na mde mani bre asoye so time ko echini baaye me baaya pena me benu aduane mbenu aduane wie na da na mani kum eye fiada na nwumre no na mani kum na msena akua mo huru nkukuo nim na me de mo mewrade ti me ko wrade ekoso tari na na me hwe se de be ya me hwe nkoso tv se de be ya omo be ya ade ne ntem na omo be ba na malo kopun afi me hwa ehwa ye din me hwe tam na tam kopan na me kwa na onwa akwaso omo we me kohwe na nkukuo no esu da bi esu na nipa ni ho omo papa nso sa twan ono monsa o winsani eti ono so kotena ankran na ode ablabo na bentimi ana me hwe omu nyina timi kohwe o papa 1000 me kohwe o papa no papa adwane am dikosi o papa abo da ho na nkwala yi ni ho me yemo hye na jami jimri ka so ma me na aka acha me se abisim ho nkwala ne ko ho na me koto no ho a me mo no eti meyeko akaka krama makwa akolo mu fie ho na me hu se obi koto me yam kula hye me se se a mo koto na ye omu mienu na me de me hu wo se ye omu mienu ti me ko mu fie ho ti me ko bopun na obi eni ho no ne wo fa ba ko ye fren kunkuna wo yale eti no da ho no se me akua so a na me san me a na me se na me akua mo we no se o ma ba ha e bo be 7 ne kura na o mo ba aha o ma be ne nam ha saa deda ha nam de ma pam wo se si a o mo ko e se nipa na mi hu wo na ye o mu mienu na onua be ma ne mienu eti me ko ofie na ade asa na o ho nso ti man ka hwe na se de wo kanes o peso o kire se no no se me de ma ho na me ka ne de so ma me ne ka se yima ne ba ho a me pam na so me akua na so kwa abisimo ti me ko hu se me kwa nka me ko na kom ko hu so mo da ho a ka me sansan me chia ye ko no mo mienu wo dem na anyo mo mienu na ye wan wan kon me ba no me ko wura fie ho na adwobre blocks bi wo ho to mo hu me no na o mo ko to o mo mienu ti me hu se e o ma na ade afa na ko bo be 12 ntina mi su anajo 12 a mo ye de wo ho mi de mi nim ti mi ko bo ko ne pono no asema wo so we ka no kore acha wo boa e metna wo ba ye nyina wo boa hwe yie akua hwe yie ne mani abre wo ba wo so wa kan nyina wo ntimi nka sa ba kokora ye no kore na sa de wo kan nyina ntro no wo twa boa na mi twa me kan si asem so ntina mi twa ntro ho na mo be ntim wo be kasa me ko na me ko fie ho enyenya me se nka no kure no anadwene de ma anya ne hwe na mte me akua ya akwala abone e ho do ko ye den nti e ho no papa ne sore na papa twem na do mu ko wula ne dem ho tade chi me hu kwala no eti ade chi na mse nkuko egusu gu ho eti wa hu kwala de wo kanyina de no sa se no so papa ne no ma da nti ade chi no mu ni fio nti o mo ba ye be nai mu ho no mo ba na me so ni mu ene mebo no me kasa ma mo na meboa ti mebo no ene ma na abeje e ho na a ho no ene o mse akwala na mse onye me ba o ye minua be ma ba me ana me tete no ai o ma me fa ne nko ene mse mutu obi asem ya mu nsusu nka chese ye mankwa na ye ten mo ye yie munum de nta akwala no me ye de me bo no etu na wo bo no ya asode na oye ana se na hu ne se asode na oye yim kwa na dwoto ofo di susu se edune na da sabre na susu fa adwune no kwa de ne nimitini wo so o ma me ne be kan ye no na enye ma yikula kwa so o ma me na asem o kan ne se o mo hu no o mo hu ededa nto empese bi besi ho na ka sa na ma me ne bota no ekekan eti no empese bi besi eti me ho na fa ma adwena anye de anko eti me bu akwala ne sada de no e na onana no menim nipa kola
okofle wona na ne ba nti maame ne ba na ne buafu na papa nso wo ho ena omo frɛ maame to omo frɛ no na so tene so anchen me de me fa ne me fa ne echina na ma akua akwa de ma bere no me ni ba bi ti a me be fa ma akua akoka ho ena sisa ba akose eti ede ne ma wo bi a na so wo benya wo bi a fa ne koma no na ma akua de ma bere ho na kasa o maame ne kasa na maame wo akore won tena won che da wo wabre me pa cho oba ho de me man kasa no wo bere o kasa na anya no kure o kasa mo na anya no kure me de bankuta abo no te ho bankuta mo na anya no kure eti adano ena me dem de bufo na me yiyi akwala ne ma na me de man nti ade a chi mi ton bebi a mo ko school na ne kan ho na me ton kosua ade chi na ne madam de hibide ya no a de anoa school mo na me ton kosua ade chi Monday na ne madam buy no se akwala bia be kan asem a kire na me se de asem no se madam Harriet we na me Harriet ro ko na na mo ho oso ntimi ne mentre to ko na na ebere be na hu sa akwada e wanyam nini mo die me hu nyinsan ewo ne ho sam ka se me hu nyinsan wo akwada no wo ba wo nchen a oda hene oso oda hene wo nchen he no oda me dem mo dan na dan be ya sun room mi kunu na wo no kunu da he no so da he mi ni mi kunu eda bed so empa kese me ma me yensa empa na double bed me ma me yensa eto onu ni wonua no eda fom nti sun room hon me ni me kunu kan wa ye ni past 7 na ne wo de kunu ena nkwada me yensa ni nyina dampa no so mu nyina mo dampa no so ye nyina ye dampa no so na onu ni wonua ehe na mo firi bae ye me firi dwaben krom na mo te dwaben krom ba se ne de me wo kuma ase ha me chese baby na mo te ne ade dwaben na wo kan ena mpa ba ko no wo ne kunu ne o ma me yensa na unu kunu da nkwada emiense gu mpa no so no moye ne sei se meme da me fan se me mpa ne so paza eso meme kunu de kan na meme da na chi na nkwala ne miensa no enso gu akire enti na akwada yi Harriet yi ne nua eda fom edan kro ni ma me ntwen toro sun room ni eni pass 7 mi egu ti brebe na hu sa akwada wanyam me de mani mu ne de me ha ne me ho pa de me hu sa akola na nyam eti sa tam na o se me de bankuta abo no na papa ne no na no e de ni ma obi won kenan eti chicha ne ni busa me no na me minim sa akola ne wa abisim na chicha ne no eka acha no se na danfo baako abeka acha ne se ena ahomache ye dwoada no Harriet akra ne se okotran nkran eti ne busu bia ne busu bia ewo ho bia no ono se mama memra o maame so na ne nkran ko no nim ho bi nti mama memra o maame so ekua ede ne ma wo de akwada yi ko nkran me pa cho nkran sam ne de minim ho asem ka me maame na o pan le frɛ me sɛ wanye obi di akola na ema no won kanan ana me sɛ obenye npa ko no so obehwɛ ne yie dia na akola ne beko school dia ɛne won fa ne ma sɛ nyɛ me nkwa na akola ne yɛ me ba sɛ kan sɛ ma ne fa akola ne ko esia na o pa no begina wadidi matem nti me yɛ ntu na satam no maame so wo ho nti one maame me yenu na da kwanti maame no so yɛ kokko so yɛtuntum nim no na wo yɛ man show that time I wo ba yes o ba 12 years that time cry wo kon kan na relax ye me de ne koye me fa chomit me ato asubi wo de ho se o kon kan no akola ne frame de man ma ye nipa bone ewo mumu no enna nka yesa ka mama meka akola ne frame o de number bi frame na mtime akua ade o se so a ba bi a mete ne nkoyie mame enna msa enko yie se o se so a obeje di se me di akra kuro edi beans enam se de open na waye de
wakɔtena nti di hɔ ɔsɔ de akra kuro akafo de ahi bi akɔkɔ de minim de a mancha kuro na akɔkɔ akra kuro acha obo man kan isa me say odi me di akakro oats anadwo 12 sa na me kan me da say fifia ɛna na bɔ ma papa anadwo 12 wa mani pa na de hodi na sa me benya bota me ma so na me ka say enti na sa na me be wale kan isa me simi di oats me simi di oats aya ba ji akakura na sa de hene kokko die ni bi no na wuti jabe na ti ukokko akakuro na unya bi didi ayi bin oat ukokko akakuro na didi oat etu ofra me no sa na ho no nyame sen ka nokre na ye me ya na se me akua tena ho a because nkran amoko no oso ane me eja osi me de ona na no o papa se me de benkutabo me so me fa benkutamo me nsa na me de bo mama ko na so ona na ni mie ntie kopie nkran mama wona ade akwada e ma obi ko nkran me pa cho no e me so a ana o ye se na ye so a de obefa akwada no o ye me so a ana o ye se ofika che so ba befa akwada no akoma ni system ache eti ano ye se ne se tamu na so se o so ba befa akwada no nako eti mama o me fa akwada ko na me ye se ne je se me hu ni papa ansa na ni papa ye se ne wo ko na de ne so ade ya akwada no ha no won wontimi nka wo kan ye si ano a ebe ye boro eti o ma no nko to akwa bo so be kura amba ana kwa isa wo frɛ na otwe me pepepe wo frɛ no san bae ese wo timi ntana ayi wo kunu ye sofo eti no wo ntimi ne wo mo ntana o hwe maame nya botere sa kwa ko nkran so wo ye dan nya ne nkran continue wo ha me pacho nya botere maame nya no ntia ho nya botere me pacho me srawo nya botere maame wankɔ be ma bia ho nya botere maame ya ba fi a wadie ane wo a wawo no ye nim ne yekote ba yela homa mu enti me srawo soa nya botere mamu sese mame na me nkwa akwada no so maame oboa no wanya ya duma me diu ha no na ne wo dai acha blaye bo na ne me dai braye bo abe ya me so akunu no di oti hey acha wono wo da brebe acha ne yada intimity mani no na ma ye dai ne yada ahomache aya anumle aya da no intimity mani no no obutum so ntimi ya sa mi tiam no ana oyere ma no sa me ka chile obi a obekume ntima nka nchile obi a na sa bere na wo so wa wo hene acha no ono so wada na wo so wada e dai kro na mu acha ana wo so omi a wo kon sa wo ye dai a omi a okata na nse sa me ka chile obi a obekume a wo butu so a na wa woro no ho a wo so wa woro wo so ho me de sa first day ni de na me she straight dress nti o pejaye o peja straight dress no ene wo yi wo pant no o dress no by chine o soa before so be konkran no na wo fai wo ne wada by cho there bi ada wo beta wo se wo ne wada ba ko ansa na konkran ene wo sesawa no ada wo betena ha no wo kai se wo ka se wo ne wada ba ko ansa na konkran by chine no krasa by chine ana wo free nkran so bedru e wo ne wada asai ba ko enti usuwa kuni wo ne wada mpresai mienu by chine ana ho abiem so ne wada by cho bia ne mi biem nda biem akua kan kole by cho bia ne mi nda biem enipa obobo mudin no obia omukula hu me hoda enso so de asam na eto wo so ye be DNA eto wo so by chine ye be DNA se ye DNA no na se enya kwasi aboa ko hwe no ka se tia me mama mra kwasi aboa so papa me mo akwa ababiem asam ababa e wo kai no kore ka no kore me de na me pe no kuro pe no kore de ye ka no kore akole me na mtete Nhyira FM. Ameni kaplen. Otimi ko san kola me for 5. Me anam fidi wo. Wo kwa na me kwa ma kwa na. Ta de kwa mi na mo. Wo mo ni se me ne me bia.
ma won so iti we ko adwuma bufu me be na so no asesa ne nyama ne eko mini me ko ko yana de so mo all of sudden ni wa fi da I planning say 11 to 12 ana we afun me ko am se bia e frame wa adwuma me se bia nkamede na but so bodua mam ne ye me your microphone no ye na o kasa no enye akua ma asema wo kaya no de wo fa na te yo na no wo fa eh no so akunu go da de ni kunu sai asa so akunu sa akunu no ni kunu no mame ma aha me no wo nana asema si nyina be pie wanim me pa cho di o mo ne se papa mama so bodua mama papa yi so because asem ni nyina no papa na ye bo ne so bo so aha nti mama mra papa yi so na afei asem ni ye bie mu na ye nkom papa oh me o se na jo 12 na phone belly timi hwe na number no asem mfa asem amfa because of some quite member my bread it is obi nya no sa na wo receive call na asewo me hu dem na me fire asema me bai ananse ababa wati o katem se da babia me won ewu hu na me pie free fie ho na fie no me pie me ba me hia me ma miensa omu face me baako o se baako tasikan ana baako so kuta ba ana baako so kuta I don't know eti one am ka jense na police station bia ni wa benwa wetimi ayere ono se da bibia ni ho na wananti mosu kwansini baako was anajo 12 wonu anajo 12 ana ofre me anam ka jense da bi sa na tie dia nya botre na ade chia me ne wo so abekasa na se wo so atio akwada wo ne motie o konkran wa no permission ne maame ene nana ana de ne koye ne papa wa man kan che obia esa akwada e kwa de film ba kuma se da bi nipa ko be fa no de ne bae ne nipa kro na de ne ba wo no a ayo no na me suma ne ma me ko fio ankoto no osuma be ma be osuma me ko fio ade chinye na ada na de si nyina mama ma me na mane ye o ni mama ne kasa aha insult no di wa hey mama kasa ya bua kan enkasa mama kasa enka ya bua o di wa da na enka ya bua she kasa ya bua kan kulo enka ya bua she no hotel she de on so mame obi a obi show ba ma na obi o na di be ma na te mame ebu na mafuka na senifona me pacho me misa wasam me koye na me ko wuya ma unkwasi agu ana me ko no so me ko fio no me brepa me ko CBB di na ntwibuom ashoma na ntwibuom ashoma na so wa nya botre asa me wuya no ankuresim ana me trazy ya na me ko fio me ko fio no all of sudden see at the moment whatever ni share a free fio wa free fio sisie amre na koma nipa na ode ne koye no ewo tambe na wo nkran ho me ko anopa me dama ade chin ofra wo na koye me dama ade chin because of saa 12 no dwabe unya ka eti me dama ade chin chefo na me sole na me koye ana me koduro me fa express me koduro 10 ti me duru connection am sa full car eno bra me blema scan e motom say na ofra wo no obo maame na mane say akwada na o maame na de ne koye location bia no yenim maame nipa na ofra no location akwada no kra no ba bia koye no odi e kire ko hunu ba bia wo me pacho man ko obi man ko bi akola ni o maame ni akola ni o mi sa na se me ko obi a adani e de ko ma bi no wa ni sira ko no o mi sa ma bi ma no ka se tia ne da o ye me mi ka se tia wo akwada no so before so o si o bi ko me cha sa mi ma kola ni sa mlo
wo nkyɛn hey me wo kuma so wo kuma na papa no wo nkyɛn mo de boni na damas me na wo ka to nya ma me papa bia ma me me ka to wo na ma me ko wa na da no wo de boni na damas ye bre be na na dai wo de boni na damas ye ya ne de time o kan sa asem esa da de na dai no kre na nim sa kwa no so ha na dai unim sa kwa no so ade na ma wutimi ne akwada ketwa sei dai na mo da wo hene nso pacho metie oh wada ma enanim de edemo am sorry kwadun so ana ora said the nice no ne ho ena me kan gusu ko me saba be dan na ma ayeda nyam kiremu ye o sori kwadun so ye no na akora ne da ho ena na ne ho ayeda ne ho gu na me ma je se me kagusu nti ho ne de akwasi aboa o kwadun so na akora ne gu ho na no won hyese bi pant o hye bibia ena ne ho gu ho na on sha atade na ne ho se na ne gu ne hene na se ana ne soro entoma ne pai na me de kata no ena ne ho gu ho na ye den ne de me de aduma kakra no credit o ka ho mi akwasi aboa me akwada obetimi awo no akwasi man akwada obeti so wate mate se me nin se me kunu ni wate de okunu waka mate de waka nya boto akwala no because oba on said na na frɛ so de okasa na oba yo kai asa hwinsi ese no betena so pɛ sɛ wo kyerɛ me ehunu sɛ enkrofo bi na no akwada yada nya botere mpa sɛ do nya me ka sɛ de me hu nya sɛ bia etika ma me ka pɔsi ya ne credit o ka ma jatu so ya akwada nada ba unim sɛ wa anya ade me gitu maame ɛhɔ ne do twa so na wo ba bota ne ka kyerɛ no ko bia me dadi o ba bota ne be ka kyerɛ asɛm ne siye no yɛtena ase sɛ me hwa abɔfra na me bona koma kana papa woni akwada yi da na wo yere wo hene mbacho no wada na jo mbacho maame enti woni akwada ne da no te ana wante maame mante ɛhɔ ye mi hu no wa se mante maame saa ɛhɔ no ye mi hu eti no nka ma me ka ma asɛm si ya nka me ka si hɔ ne so na ma nka ma asɛm asi ɛhɔ no ye mi hu asɛm de hie ni ye ɛhɔ no hia na botere papa sɛ mi hu eti na wo yere da mi me enkwada mi ese gumpa so abaya yi ni nua da ne nkyɛn na wo ne da saa ne si ye no kware ma nya se me anya me te se ma nya bibia sa ase de mfi se ahon ma roshi bibia biem ana ja me wo se nkyeremu mente de wo kana se wa roshi bibia sa se da nti kyeremu me ya man se kamene ne beda back ya ma eno ma ewie me wona na na David akora wona na da mprese me ya man se kamene fa no but me man timi anya sa de no ana me jan life man enti nyi se ne de mami awa kan se si yi se wo di adwuma wo di na da adwuma afa de wo se na da eti kan no kwa se wo kwa se wo ni ko da hotel ana fa go sa fe de wo ka so ni ko da hotel kwa se so kan so ni ko da hotel akola na bi se ho no mo se akola ni bi se so akola se da mo ho no mo afa ma no wo se ko bi se afa de hotel afa so wo se afa de da mo wa afa de hotel no de afa da sabe wi da mo ade no kura na se wo ka ana wo tan ma me mo so be ka police station wo de na si ye me pa cho ye ko police station ho no mo no e ho no ma me ne ka kire ye se ye ko omo se ye akotena se aka asem no ba omo bi se boy na no so kan se ya amfa no wo edam ho no no ko fa no wo hotel onu ko shia dem hotel ho mprenu ona bi se hotel ona no ko shia na mo se an na me de omo ka se de ye mpie nti omo pie na mo kotena se omo sa ko kan mo asem ho no mo ona mo frɛ ye nti ɛho no mo no mo de 1000 ma me ka se ya boka bi ho no mo nti omo de 1000 e ma yo police station ho no mo 1000 no mo de ma yo police station ho no e bia ma biem na na this kind ma wo me pa cho police ni no ene bla no ko be no no anu omo na this scan ma yo police station na ko be papa yi ayemia wo na ko be no me pa cho nyo ko be no me pa yo no ko be no ayemia ayemia na ko pe obi ama no
na sensan me na me ko be no it dem o mo ka say no dia me di o mo ho yaw me o mo nim say me dia mo na akwala na one me kunu dan me dia me nim ho bi et o mo fra ne ko de no madam o mo fra ne ko de no no ofa e fra ne ko de e no mo fra ko de o si aka me ka hey Mashakawa mina me ma be ma ne kwa nkran okwa na akwala ne ba me nchen so ma to so ko ta na wale ya le kwa me ne ba ya ye mo me gini pata message say ba nyina say papa wa ne obayi da na wo hui me na wo yi wo gina kire me na wa no to me pa cha wo say me da ya ne bo wo na na sa ba ya no kore me
awarutum madam me si me ni ati na wukunu ani akwada ketewa kwada wabra wada ti wukura anya woja ya wusa ya kala ne ma me da ko me na nkuyo hwe de me ya me bi ya oba da ya oja me ati me o ti me fi anga sabi mi sa ma me me busa na se ma me nyi ma no acha ma se mo ba de ya na nka me ya woja de na nka nya me de enti no sansa nya me de enti no omo frɛ be ma ne kode so omo frɛ be ma ne kode so me pa ncha mo ne ebusa masamu enti ma me nka ma asɛm omo frɛ ne kode no ɛna ne wo fa sɛ ayɛ ne soa nso wale ye nche 4 months nie ɛna saa de wi eti no ɔde aduro ɛbɛsa akola ne ketere wa ase so akola no 14 years Omatini fie so ochima o mesem no 14 enti omo da do be fa ne katre ma ase enti omo ya na wo ni fie wo na wo akwada no nseme ma na wo ni ya bai wo akwada ni ya fe be mu na wo no enti na yi wa ha yi ma cha na bra na cha me nka to wo ba ku ni ba sa tele mama me nka ma me nya abotre ma me nya abotre abusuafo ya mama kwaba munya akwa ne be setting fama me ewo insho very card abusuafo ya mama kwaba eba Adom TV so na yefiada enkomo na ye di no eye enkomo a asoja na wotwe sende eye Friday twemu na akwada 13 years sabre na so 13 obepie mu ha se ne so akunu ne nada ama nyinsan aba ma wo ba no kora wie na wewe ya so muni mi so obradwumadie so de ense bra pa chama wate enu nti eto yensa frɛ ne so akunu se bia ntoro na kwada no wocha praketoa weli akola ne we book no maame nya botre ma menka masem wo hwem na me kire woni ma de nkyɛn no ja na obehu no na akwada yi se ne so akunu wone nada ye frɛ ne so akunu no fon so no na ani enyan ɛna ye yese ene wo mra ene waba na ne so akunu no ba won wote ha no wagye tum sampa kwada no one nada 13 good years ya wonu obe papa won fie say 40 plus ne say what did say won fie ankasa say 40 years ya boa also 40 plus also 40 years ya wo afi dem ya wo afi dem 80 and 70 Enya no kore 87 na 1987 na 1887 1887 ya 1887 ya boa me 80s 1887 na neze wo be 2000 years old 87 dear mpacho 87 dear unu 40 uyi ana nkasa ye yabe ma na ukunu wo mfie sei unim ne mfie 47 years 47 yiri na ka no kore no 47 enna unim sa kwada 13 years obetimi awo no chedum so obetimi awo kwada 13 years ti die nti enna wodi akwada 13 years edai wabra na akwada no kwa wo mu nsa denti ne ma ede akono no obunisa ba ma no ye de hu sa wobunisa minhu obunisa na okone etu hu so obunisa na hu se ka ya bere ma me nkwoti mango no na ayeko obunisa na okone na ezem fitia ukwa asore be me ko Facebook global ministry asore no wo hene kenten krono ha etu firi dwaben ba asore e wo kenten krono da bia ya ti bi odwaben on ti wona mkwaso mati asore ni bi odwaben ho o ye den wa asore ho o menye pani wo ko bisa keke adamu saa na ti asore na wo ko no enkyere wo sa kwada ketewa ntimi fa ho nka ne sa kwada sabi won so aba 13 years papa unim se tia Ghana mrasa kwada emfie dumiensa one ne da Ghana ban timi chi wutum unim za unim ana unim
unim and ye bet you what to money. For 13 years. Say Jabin police station. Woman to me and Chihuahua, should I from my near bet you what to. So why would you to say, then I walk? Me was some car. Then I can. First of all, me bow. On which me too. Me boka as a Emma, Mammy Ochiwi. Nebia, na me Mammy Ochiwi, Mammy. I know, on the me. As my money, oh, man, say. Ye chi me too, ye fine. I won't be Giscan. Mammy is with Giscan. I'm fine, I have a flat, not the cotton and the cunu. Intino, or Bano by Giscan. Almost farming 2,000. It has a 2,000 3,000 as an account. Me patron continue what this says can. Patron make us mammy come as me patron make patron mammy come as the mammy some of the mammy pass on look at some I'm me fast out Nina ko Jabin hospital and the in a bed and make us ask him. Because of that, you see, I'm but because and dear mamma, call your police case. No, me pacho, me mamma friend me say, or Mokwa hospital, the doctor said, Memela, inti, me buy near call driving hospital. To call say, anytime we shall call and so much a boy no answer, and sana, we shall call and then the pass one. Inti, me call report to my yache boy, or papa, a boy, you 47 years. Pacho, call report to my yache blaya boa. Inti a che blaya boano, and I'm a comuca me say. So as a commui, I didn't to go Macalan. But one of them is a mamma casa. Pacho, Gabin hospital for no. Oh, I'm so moving. Casa, and see all on me, and I'm young shame. And see, they cannot buy a boss with the car me say, and you didn't to me. And fasten Mamma,
taking virginity na ye ka sam nka wano ntum entokwa na wo beko enti moko ya nyinyi nse na amu no ade na ma ye be che ye boa sa ere na me ye che no na ye ko na police ni ba na ka che me say no ya committee adent ese anka e ka se o si akotena se aka asem no ofie nti ya committee nti so mbe che me no ma che me ma me na me wo ka na o mo se ma committee se ya tena se wa akola ni sua ni akotena se aka ka asem no ana me se me pa mo chew ana mo se na maka ko ana me ko hospital wo no maka ka sa akola ni badwa na ye ba ko penti madam ni se ye hwe ko akola ye pa so a ye be clear ade na akola be badwa me ba no me badwa se na wa ngubi eno de mo fanton che nti madam America asa me so me se sa de a ene ye se de sunjue beba ye nyina ye ntem pese manso bia bia ene de mo be ye bebo bia no nti 1000 no mo de buy e bla ye bo de to police station wo no na me fa ye no nti be na bla ye bo mo se me ye mfa nko police station Dabe hospital nanka ye nkonko yi nti ye sa ko hu mai na ofre me no nti be kwa ye na de ko say yanko na wontimi enyi ade ne mfiri ho maye obo ngasa oba no wa ha na obeti o se police for amini ma ko na oba no me de operation ne ba no ne ma dwa ba ko enti no mo fa bibia nka no le sa me kan na o de na ka pese you do man me o de no in peaceful and asam na ba en so we ade ehia botre na so we ade peaceful peaceful no peaceful na se che say na we peace anka oni akwada wo ye ba akwada meni na na ya bua ada na wo ye sa wo wo se wo de ye adwuma wo so wo kwada wo so ya wo kwadwo so ba na wo no kana na me ga ye Harriet papa wonu da ya na wonu wada na ya wo ya na da no wan kekam kontumpo mimire de wana papute ho kan oso ya dey acho yere ma no sa me ka chiro bi obekume asama papa kan no no achan bra na obutu so no kan ya na esiwie ye no tama obutu me so no yere ma no kan sa me ka metie ma na sa me ka chiro bi obekume na one wo da na obi no wadada acho da bi na eden no wanti mi ankekam an frene so amodi amane so na amajew ade na ma wutimi eye din ma ekosoa dwumadi nyina akosoa jigu huada ho praketwa osimi ka chiro bi obekum na mi so sa me tiati to line or the tum so lie be ya or the throne na sa wo so wo koda no wo hwe na ne guwo eti wo so ba wo de ya adwuma aka ne ha enu de makam no kwom ba so wo se me de me ma morning na no na sa akwa so mo jabo bai wona na da mo jabo bai kontompo ma jabo bai Harriet wona da mo jabo bai acho ade achi ya na me sole ye no na me ni minua ni ba be ko nsuo ti me ya na me so afrem no bi am say ede na aye matali mu ana me si me nim na ode me ko dem no say na esa ade a me nya me menses nti me ya na o ma me pad no chlem de we a esifa bo aya soa no ba chan ana ye fa ade no na na wan kan che wo soa ne say wo kunu ne mada o ka che so ka che me ka che obi obe community na me so say na de tumi so kwa entisa papa entisa waka sa wo dia ye adwuma he kia wo say bo me wo ma me kia wo dia adwuma mama when they call you police asema police station case no wo na akoye na police for na e ji sika ma wo je ye me pa cho mo data o ma me kan se be kan se akola no on fasika mo e di ka tenant o de no family chop an ba ye na tenant ka asem no after this kan to aso be ba play no ba sem prince bi no on fasika man for no to jiska o nkrofo na dato aduane ama akola no e di nti e kan so aboka kakla e wo ho no mu ofre ye boa na wo ye ne ne e china nti e ko wo di matem
me yo me why you me da wo on kan no kre na ati won ma wo so wo da me ya ma me panyi mu yi ya ma na yire kwa je me asasi wo ka sha bi ti ya me so wo se ma ya oboa na ya le fa ya me oboa ya le fa se for ne wo se mi di ya me ka ya le fa se for na kan ya le ko wo se mi di ma ta ya le fa se for na so ya le fa se for ne na wo di ma ta rafi mama ya le fa se for na so That's 2 days. What? And I mama serious. Mama come on, Obani 2 days. Obani baby. I feel okay. So the mama miska. I just am a bow mu fear homo no aduane ana ma dibi. Ana me na naka say there be omunim. Say bi am nyem ntino. One na yire ne dia duro begu mama mama. To ye poison wan kai. Mana kasa. Me na na ka nti mama nko efie ho no mo nko dia aduane ni. Afa me sa ho ye day of frey. On man wa fa se na kasa kwanu ka na de ko ne mama. Akora me ka bibi sesi e. Wose wana se papa dia duro begu aduane mama wadi. Tama obema no na friends so mama miska no. No see there be so be my miska dey age say me ba if adubu an fie ho na kasa be man na kan this a wo ba ho biem e me ba efie ho nom na omo no aduane a o mama ni bi e di wie na anumele na ma ba bi si ma be sna akoda na me na say sabra na wonyim pa chan sa tam no ma ka asem na wie na me na say ebia no mo peso mo poison nti mama nye dey mama enko ho ana me manko ongo fi so onyi me kwa asi me wuye ni mu no o ma ne wo fa ofrey na no wo fa ne de fon ne man e say me mfa akola me mfa akola no emla wa toton talie bi na me mi hia ne meje ana me na say me mfa akola no wona ne dai ana wona na ana ya bo me bisa wasam mani abere akwada wona ne Diana ne nana by force sad no the tune so wona ne Diana wona nana wona kasa because ya wona ne ya bebo me pese wa obi e wono ka wona ne Diana mo ne no wona ne Diana nana me ne die na se mo so timi nka ya wona no sa wo so wona akwada nana na nka ya bo ne no and I'm so when you say Tiagana Mrasa, 13 years, 47-year-old man. Make one show over bro. Show 300. We'll be 50 years. I mean, course. I don't over Jenny. So Java Yere, or you don't have enough for my talk. Not sure quite day, and not quite one what to say, or about our war. Shall we do on a mention? Shakwa day, last week, one da wachi me hwa de ato woni bi no fo woni bi ena kura wa woni na wotimi gya wo yere ne ho tokom akoto sha kwada keto yi so ene akwada ne da emia na ekata na no se o kan wo be kono mama obo amangata ana no wo ankata kwada ya no ena atimi ne akwada ne da ye wa bra wo yere eda mpa so wa ante ye bo a wo ye smart watch yourself wo ye pe ma pa one na dam pressing one dam acho boa mienu oboa ba ko pe mienu eno no de ko nkran no me ho mienu me flink na ba wo sa na me dai wa bibi ya won o dwane ko e no o bisam se mama oboa ba ko pe police station one country do fie so on me da mienu police station one country police ni ba do fie me say on me da because no ni wo fa ko no kra me say ko wan so ba na ujina ho wan so ba ujina wo kan ko sa me stand the only man say, Obi no bad than the police station. Call to Papa, Mama Boto Pa. Mamma, your boy. Oh, Mama Mira. Now, when you are 13 years at da,
ah yaboa wa nya de anya me nko a o ne mema me enu kwa ni sen minimum yaboa na ma fo afa na asini no ana no wo for police for me ti wo de utumu ah o de tumu 2 days ma ana ye de me yi wo me yire ana Fred mam ana ja amwa bi na my wura aboa me ana yi me eti ye fa me 3000 say ye this size kan ma we no wa ngwangwaje o ka asem tia mana final 3000 no ay police station aha eyi me no ana police for the final wo say scanner so kwaje wa ngwangwaje ana o ka cancel 3000 the final no tuai me tuai ma wo tuai ma no ma me kwaje mu 1000 ana o de aka ana final 3000 no anya me na be koyi scan buy job police for the frɛ wo mo because police need to be so final when you akwadada e defilement Ghana mretia cause they do to kura ye nyi wumpie te se the final mo cha 3000 eh 2000 chenyo 2000 ana o se yem 4000 ye de e ma no in the 1000 aka no wankwa Jesus scan so na me cho enti ma me nzu Jesus scan no so de ko tena ne kunu oboa o Jesus scan no do ko tena ne kunu so be hwa akola no so be feed no onwe no Mame, mana find papa sikai. Me pa cho mo ko share dem ho ne dem pa cho. One ko share dem ho. E ka ne say bra no papa no me minu so bebe no no. Ana wo no, ana omo ko ra dem ho de me hu aso omo ko share ho no mo a, omo mfre ye bi. Omo ko share dem ho, omo mfre ye bi nto omo fa na. Okoya ko. Papa ma ne kana so ma ni tie no mo fa ye. Mimi ko di tie ni, tata mo me na yare no. Me na me no mo kasa de na nko so no so. Kwano tum ne tie masem one ko share dem ho mo ne one ko share dem ho a ye be fine 3000 me kwa no ne scam papa na post fo ne bi ka ho eno ane ayi madam maame no e fleni fie omo ne maame no ne ko share dem na mo di nkomo aha na bra na mo be no no oni so no obebe no aha omo na ko share ho no mo frɛ me nto mo discount ma me no papa no na discount ma wo ayi me kwa na da table so sei nti bra na me ka so bebe no no ne maame du maame no maame ka wasam maame no ana omo de say na discount ma wo ana me ka say me kwa no omo scan da table no na maame le say e ka na me se ma bo no scan na da ho no me mfa maame be na ka sa de obe ayi police ni no e fa ne say Dufi. Yosefa mami Dufi. Wona discount ma wo se ka wabo no. Na wo ko ka so wabo ka. Me pa cho ande ma me ne ko ka anya na me ka sa asem no. Ma me wo ko police station dey asem na ka ho. Me pa cho me ka chenzi si akwa no nyemo no. Inye sika bia me de akwa no ko doctor se mia na tete body ahan. Ana be dia ato adwana me di. Doctor nyina wa makoya anko bi. Mia uba da Jesus kan no. But this is 200 na dia makra na dia sudden Mako bupu nani asa sami de munyama mama ska 3000 da masa fa e ka wa no dia na pa so tuma mu ni ya de na ni tuma na ni tuma na mu ko wi ani man nkola ni eni ma ni tuma na ya na fa tuma to I go do be better 15 years me ko ba o shi tuma na o ko wa ni station o ko bi se na ko na ni station ma me o ka na ni station no wana na wa suo kwa biem o ko police station ka che o sa watomra ya ka che o sa watomra o ko ya ka che o sa watomra sa woni akwada 30 years eda ya ka che o amba cho sasem de yi ba fi wadan ma ani de ya ka ya na ya nka awanka nti yi ba o se fa nka so watomra yi ba fi wadan ma ani de sisi nti ono de bia o Jesus kan me ba ska ba na me ji wo ho on me discount mo 1000 pa to de 1000 ba to police ade ba to one mo no sika bia ma bie ya ba ta ka ta ni kunu wo ya tena ka ta mo ya be tena ka
police station ho no why na this sika ma wo me pa to ma me do fie mu na de ma me sa sika no mo de ma wo ka de asem a sa o se e ka na ye se ya bo no sa sika na da ho ne ntime mfa na kwara na ye ne na akode na da ne de o ma nka ho asem police for na nka ho asem so ka so ma me ka che me se me de ko ba bia na ono ba be di atia ba be di atia ye na de nti de achi ne 2 days no papa de omo chi 2 days no omo se de nti no omo che wo omo se akola na me nada no na omo chi me 2 na no oba da ye che wutum eti e de nti de che wo omo chi me 3 days ana ibe mi ono oba da ye che wutum eti de nti a oba ne kura wo ye ya che wo ye ka kire wo mka asen asem no nya nse de si nse me ona ma me frame se ne ben so afa yefu no ne me ama me ni nya akọ ne wo fa ho se na yede esi enti ne wo fa no kwa no oye midwife ono so obabo ama yede akle bi afi ho so papa ya bua oh me ya bua oh me oh hey di nti ne achi wutu mu 2 days kirem omo ka de asem kire wansa ne achi watum me woni e be chi me ne omo se me ne maame afa yefu maame be ai akola yo ti me makua we wa ya maame wo ye mbata 10 years wo ya maame makua afa yefu ene e be chi me na me me koye na no ba afa yefu na echi e di nti ne achi wo omo se ma nyem no me na ma nyem no na wa nyem oba ya chi wutum mane sa no mo ye no mo so mba chi me tu ti posifo na nka nche wo se akra no wo ye minor osa ena wo ne na nyem nti ne achi wo ya nka njere e kan ya na ya nka wo mo kan ya na wo manka kache papa wo mo kan ya na wo manka omo ma wo ti asesa akra no osa ah o ka je mi so omo ka kire wo okay na wo ti wa ye din na wan ka se tu dim sa akra no osa enti se o manche want ma nne ye de wo betum ye mpesa wo ti ase no no se wo yire na wa pi o no no nsi achi ba e no di wati e na afafa nkwada me bo a aha be ende wa ha ye betu watum ne because only akwa 13 years ada se da be boy station ti mi anche want mu a me anche sika dia ma busuafo a ye betu watum me ne ma mo ko bu ani ane so e de ni oma omo ko bu me dani asa ntoma mako 37 papa woni Ghana ba na wa asem akwa mo 37 oma fa ana me first cream oma se no me dem ne manya oma sa eza atade kwa me nya mi so kwa me nya mi enu akwanta ensem nyina papa enu akwanta ade no ya ba ne na ode blem mimi ye fo wa mo bi say if you of one now if you of one to so mu hu ade ni oma no mbesesaaye amma fa ntoma mako 37 ade to ntoma dabi mi ba won ne ma mo de che me obua ene ma mo de ene ntoma 37 government mi to ba bia 4 million chekwe ene mbesesaaye no mbesesaaye ma me bi de wa na na ma me pa me ade ku to ma na we are sure me pa cha na na wi abra wo ma me first year bo edam no ana me ma to ma ade me ko to e mo nyina mo hwe bi omma ba fa ko mental de ombesesa me mani nta ye nyina o ma sisa so ana mbesesa ni ma nyina sanya mani nyina ana muta sa de we ye de entuma we na wode mu eni bre se ni se me wa sika atuma na me rade eni ade pa kasa eni bre soja ana na maja me tu nai aba no wa sisa ni kasa aba mo from my wife no mla papa man me srepa chamanim sa me srekwa mani abre pa me ana wona me bada ya sabre ka atwirim ba twirim wa 13 years
Quite 13 years on another. Say job post station. 1 month me am one who said na we ye no. It's ya Ghana mra. Aha, ye mo who say ya Ghana mra. Eti ana ye no post for anybody. What's ya one of them they wouldn't kra. We wouldn't know. So can I chance oh, I cry me na damn wouldn't o say kontokwa wo no yere. Me nkonto. Ye bet what na o yere bebe. Mame. What's ya wo chabe. Wa wo ba wantimi antete akwada no. Wo de akwara akoma ne soa, so one ne soa ante so wo akwara na wiye. Me amene na netia do metom kwantisi. Amete ti wo mo a do mu me bebe. Wo na wo ka se wo peskanti e ma ska me bo a. Me pa twa da bi. Ye bet watum. Be ma ne wo na ada 13 years. Na wo be kwa akopra akwara ni ti no. Sika na akopre. Me pa twa nyiska. Me ya kwa no doctor. Me ya kwa no doctor ni be wo mo di ho yawo. Me pa twa. Wo na akosere sika wo post. Bia bi me pa twa. Ano kwa sika nko mo. Me so na akosere sika me ni ho. O mu sika nko ma o. Mame. Na me nyina ho. Ade na me no ofa kwa me kwa mu. Mame wo akosere sika. Kwa bi bia na di o mu sika he sa me kwa mo de ya na za na me ni ho. To ababa kwa me ka say se me obi kwa ka sika kwa me fo pa. Wo bi akwada ya mo de ne be sika. Man pa da mi ntuma mi dia bo bi ku debo abetena ha wo dia akwada be ma ne na da 13 years wo fie du mi ensa be ma ne wo dai wo fie du mi ensa be ma ne wo dai wa sa fora wo 13 years me kwa na wa sase wo timi wo normal na me kwa na kupa kwa na me sa bia ba ba no so no comment ni wo wo no se so be kwa wo ntem Mame, o me di wo yawo. Nti na me se me ma won kasa no. Obi no ba 13 years ada. O ko yes ka na akopre. Me pa twa nyese be kopre ska, me ba kopre ska. Pa cha ye. Why? Asam no ya wie. Ehia so obi akasa biem. Asam bi e be fia bi e de marato ho. Se musika ne mode ade no. Ba 13 years na wo so ko school. Na wa wo no, eno na hia yen. Eti e be de na de kan tie. Ye be DNA fo na ba papa nso mi akwada no wa ha abaya nso na te hai na no me ami ho akwada no na de wo mitirimu de me nka ye be DNA no na ye hunu sampa se ye papa yi ba se de wona na yere kire se me ma bi ne na da de be hwe se ye papa yi ba na fe case ne nso so no ye be ba mra na mra ne papa ye di ye wo ho no it is see a post for come afre message say ba ye bebre message say ba ye bebre last week nyina messages bebre bai be yanka ho asem ene wo ma send bebre aba tech police station here ya eti no wo mu ni dwaben fo be coordinate na papa yi emra ne na di so utimi sori wo yere so hoto sha akora 13 years so wa bra wo yere da edwa kwada mu yini na ntam sade Papa. Ade asem na awoka. Emra ne wo bedi. Ye ni we ka. Wadama. Me stretch up. Baby. Oh me. Oba sa wo ntokwa na abeko. Woni akwara 13 years ada. Na ya kono ana na ye de ya. Me nkondokwa. Na ya kono. Na ye de ya. Enye. Ede na enye. Enya kono. Na wo de ne kwaji sika bra na ana ko ye de. Me nkondokwa. Uso na me hoda ho nje ye wakono uka Genesis a wo se nyame bo be ma no wonu se e wo so bo ba aka no ho no oba no da daja na ne wo ya akono enti wo so ne ya wonu se akwada no ho apa no na ne wo ye wakono na akoto hye no so me bo a akono no e be kire wo mra de mra ka fa akono a wonti nyame be hye wakono so eni wo se wa kono so nyami be se wa kono so eni wo se wa kono so ya bo antimi asa no wa kono so o na ti hei se kwa na abusuafo case no sade aye no posifo aso asem mu dada posifo aso asem ti ye ni asem bi aka die ne fo so wa hase ya ye be ye eho adwuma enti na che se eno aho se so me kai na say ai said na make no person ni credit aka da ya boa 13-year-old girl
14-year-old girl. Posse in our hano. Papa Posse, do your work. Papa Posse, do your work. Dear Many Abbey. Timmy, a quite 13 years, Ada. Poor woman, sir. My quite a boon in someone, mono. Yan one is an amene. Quite a boon in someone, mamma. What's the idea? And I would jam a boy. Boon someone, Bama. Country 147 years. Once you do your work, Bushia for say, I Jumano. Yanya Mobeka. Yanya Mobeka. There was a year. Ye try would tell. Na ya banansa and a betcha would tell no, and we may come for a yet tap send. And the amount of my child said, Baby, I will Ghana. A fanang and ano, Ubet to me, Edu Sika. Yo, Joe. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba ye nso ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia. So what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code aye. No about Nhyira FM asha a basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. Papa no. Me maun Akwaba ba Amuzu Herbal Clinic. I head office Ewo Kumasi Kafunshia so. Amuzu Junction near Muru Market. Te uyo ba na se wo hwe me. Na insuo basa egu. Odepua ekun na se abase ama wa hemfie na aikese kakra ana se ma wa hemfie bie edin san basa se me ma yempe na so wa hu wa nenye hu abo wa hemfie ho se abase wa tinkan ni ho wa tinkan nyina yo se wa akire ye be guguro ho sen unya feelings bia oba wo sa ha miensa wa nyina no e no behia enuro maako miensa yi ya tu idin Amuzu Odonso ye door-to-door delivery ubetumi aba ya sue na ewo Kumasi Tafunshia so na watobi Amuzu Herbal Clinic Mauji Hiochalo Meda Ahwefuase Akuya nko na hanswe misi so se wa wonim adwumaden me fa me ye adwuma wei me be ye setam se na nye sika nko na ye nigye me hu nsole no metimi no ba kora ye bibi obidumfo bi na kyerem se me mra Dawood Herbal Hospital se minyame adom metimi awale awo mamu mienu nti ha de me fie o me yiri me ho me himi me bibia o Papa Benjari obenya prostate cancer bidini bedu ha prostate o stroke o ninyina vanish ni stroke no ko vanish me se minya prostate ni bi prostate ne police station me junso me bresa ne ninyina ko Dawood Herbal Hospital e me nyina se apeja Dawood Herbal Hospital ewo Kumasi Ejisu Krapa Old Metro FM building name anatuse sefi asanwe so Cindy, and Sandra Kato Baba how? Say wa we need to. By now the only ni kunukun. On eba no. Sandra. Babe, a minute please. Hey, say ade, only ukunu my tight pa. Say there, may a balanced woman. Gynovas Daily Protection and Balance. A all natural feminine intimate foam cleanser. A everyday use. Abra unhia insu biara. That simple cry. And one pow, you pump, you apply, and you wipe with a tissue. Now wait so dear. Also with the Machiaba Salon. Wait, and secrets. Gynovas Passionate Moment. It lubricates, cleanses, and moisturizes the vagina before and after sex for pleasant and healthy sex life. See, and then also tear. J, what's her? Who be one dance?
Ha, product way. Me dunya meta bonsam. Gynova's passionate moment. The Bia honeymoon my. Join the Gynova's Balanced Woman Vaginal Care family today. Be a balanced woman, feel the balance, and share your testimony. FDA aji judi nkra to atum. Adafo, your family edu safwa. Na me be di family drilling company who a dance acho. Omajuma nyina omo ye dance o. Omo be ye you flashy anashi. Omo to biogas mame no. Me nu me ho. Omo bibiara ye perfect. Dan ye dance ne say. Omo ye juma ne kro na bibi to sina me nua. Omo beba waboboa mo. Esa be ye bibia ommoka enkoto wisikengu. Enti me nua wo hwe me wo fie. Odofo ebusua enkoto wisikengu. Enkose wisika wo bebia. Family drilling company so the oba omuju bibi kakrabi no ma ye adwuma a dance ama wo enti se ne medi nkomo na mhanesie no entu sikemu brefie na efia any family drilling company limited ya won cry ofanko beria ya wo kumasi ya wo oduom ya no manie 0244 144 822 family drilling your fashion ya la Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send ya mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sori. Ho na enwanwa. Enwa me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi adwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Olu, hey, na me ko me mfana ho. Hey. Wo ko na wo timi ya adwuma. Na say grace go fitia da woro menti. Say bibi anya nwanwa bi. We no. Ai, say de gina so chire be yi. Na ma say awon wa adi ama. Mimi secret ana wo de na meboa. Na wo na ka na na. O wani Me secret ko fa no kre.
Aya only create na tell tobo. Uko 2 na 3 days aba come ka. Ama me nu hwia me ka cho. Be kuno a nice husband. Just there, Yareba na why na down. Pa cho pa ko. Na no better no. Yes, catch and win. The great gift heba. New Achimota petroleum one. What here? A drone work baby. Hey stroke man. And then me obeti. Let's give it to her back Renity. Edrobia Edkade. Promotion. Ebusia for Star Health Clinic. Your promo can about any of your branches. Able to sell free lab, free scan, and a 30% discount on your treatment via Obayeno. About the free lab now, yeah, hepatitis B test for free. And nothing a Star Health Clinic, you want to say, borrow your branches, never start test you for free. Yeah, extra scan amount free. It's not so I would you and Obebiaje, so ya real, and answer on ya real. Yes, I was so trust scan. Now, what ya real and what I would him, and now info say ya really what would you ma. Boria Star Health Clinic. Near such show 30% discount. Our treatment via Obeye. Prayer our Yamuma True for you so 0249 200 555. Near Bo area if ye bia near show said the Activia. Star Health Clinic. The fibroid experts without surgery. Star Health Clinic. Ayari Sefie. Still spending hours peeling, chopping, and grating onions every time you cook? Say goodbye to tears. Introducing Akoma Onion Paste, a premium quality onion paste. Yes, you can now save time and effort in the kitchen without compromising on its rich, natural taste and aroma. Akoma Onion Paste has 3p komo na mamini kama mabedwafo na kwaba na se de ya no Adom TV ba na ya na de apomode ho sam ye de wuramu se be ye bedrechiri but Adom TV so mu dia na che se ye nam ba bia mama si mama mo akwaba ya me de mo akwaba biem ya me de biem mo akwaba biem pransa so ya de na wisi brade trasa wo ye kaniba afia Ohima. Ta phone na umiamia na mani abre. Mani abre pa. Echa wo. Me na me ka kire wo. Oh, se ni bre soja enka fire size 18 na beba ha. Papa no no de asem na nka no wonto ba yo. Ni bre soja. O de afia me mo kwaba. Ya me de. Mama sie mram na Adom TV ba ya na ese me de voya manfo. 3p garlic mesha. E de wonum ewrem. Asam no. Edi kai Mr. Tefi akwala ne maame so. Wuni adaje enwo. Wuni adaje enwo. Ka kire wo mu. Wuni adaje enwo. Ka kire wo. Na ye ji obi ade ye ni yiye so. Ye nyi obi ade ense no. Eno no konkoda. Ne swa no me di ne ho yawo. O starting asam no wakasa kasa for menstruation no ho no. Sa akwala no papa no ne da wie ye na ade eche mogya no. Ohuni ye no. Ena ma o man pass o so jadodo nyabotre na ba wo so o for your manfo amajo e mo akwa ba papa ya wodo na pomoe ya wodo te said wo o for your manfo ya wodo na 3p for matwa e ha enokrai na nkomo no ete say duro mate duro nkapa. Yes, abajo mate duro nka enyame nwanwa so watene nka na me ana na me di bani ehunu bie. Yes. Nyame nwanwa so watene. Obi e ka 3p, obi e ka 3p, me na be bia 3p. Yes. Ya de da mo de say duro mu. Ye tiane say eyen habamma. Ene nu tan nu ehini nu ya haban ya ene de aye. We natural herbs ene de adi say dwuma. Ebuama apomdin mapa enipa nya apomdin. Eno nti obajo a ye tiane say 3p garlic mixture e ba ye. Ensankyene bebre ne guso wo ye. No kreja me ni se de bia ye ka se wadro be ko na nimu a na ejina nipa enom so obebo dawuru akwakosi sen oba betena Adom TV akwakotra ba bia opebia so kwakobo ho daru nanso se obinom na obi ani ho adanse ankyere ni nua na obi ani ho adanse ankyere ni nua
obeka nso nka me betena adom TV so yi enka obi a wotie bi a wanu bi pen anyine bia no ode chill wa betena so mba bedwo manu nanso no esanse ne oto ye no eboa no na odi hu adanse mu obi foforo na obi foforo no nso no edi hu adanse mu obi foforo no ntine enu ntine ma wotie a atoa so akosoa ma ne se nkrofo kra ne signboard da bia ye ka ese hu hia kra se be signboard wo monten e se nipa no ankasa ennom no edi hu adanse ye signboard a omo na kire nkrofo kwan se ne 3p garlic mixture ye de boa da sane nya no bi nie ntine nu kwan se wotena ho na odo nsahye odem no fam yade ene da bia me yade machini sa me ni aduro e ka kirew eso ofa 3p garlic mixture no ennom ne se ne enti akoto ye ne se wonnom ne sa pepepe ne sa anyewo a fabra ne beji usika we nya de aye ko ho agina ansa ne aba bebua ene enti ne fabra ne ba beji usika ne ye ka nyina ne se obajo 3p garlic mixture no eguso ye adwuma ayaresa edema na afeni nkrofo a enya yaresa wo mu no enya no bini eye bia wate 3p nka nkrofo edi ho adanse a akyerewo a enso ye bia o ma wadwene nse dan koso yi mesro ma unsanka 3p garlic mixture ni bi na entumi muao enkran okaishi ukwa unsabeka be Kingswalk Kofi Sam na fe Angel Heba Ashaiman Ekus Pharmacy Tema Community 5 Little George Medina Health Alert Clinic opposite here post office Kumasi your Kolnak Heba Danny Heba Chris K Heba Ho your Albert Sam Heba Takradi your AA Mensa Koforidia your Gapson Pharmacy wa your Mumuni Away Enterprise opposite your Cathedral and afi Tamalensu your Wofa Kojo Heba ben electro matwa okwa wonsa be kan na fe bibia nso na twumi akonkan enti me so free number we so 0248 9288 0248 free na fe uni ni nkomo na we be say 3p garlic mixture na ngasa ye de ade me so ye garlic e na ya yam ne kama e na ye de agu ade mu se ginenom obi anim garlic adwuma eye da bia me ka se garlic no ene nipadua mu engine oil nipa bia ka ehia engine oil ena afi atumi amaka na di akwaniaba sanso ena yesa garlic no nso no e wo se fa entinim ema entinim da ho se ne bia nyare wa pinu a ekoso a untinim osisi ntim moje ntumi ne efusa ne ewu nipadua ne mu ye ntina no entinim bebuebue na afi atumi amaka ma 3p garlic mixture no nso no edi adwuma ewo mu de tie ne se ade bia wo de sigya so no a na ho de pinu a efiri mu enu tie be ka che se nkontomre enu ane bebre enti ye nananom afi enimdie mu no se mpo no so odi nkontomre be sigya so a ade na ira dwen se e ben no be hu ane me nana wabɔ ne se ka shire no na odi ato banche ne so se eni ntutuo ni nya fa so a ni wayi na afi no aba betwi ba ne yetumi di nkontomre sigya so a ma huru sa na ho odi na firi mu ene ma 3p garlic mixture eda so nko ne se ye mfansi gya so no aye enti ahodin bia no a ewo garlic mu bia no onum 3p garlic mixture wonsa ekan bi ebe de se e boost immune system no ekuti anyarewa woni padua nim sanso high blood pressure mo a eye high blood pressure etete mo no wonsa ke bia mojabroso eboa mo oba wo menstrual pains okwa fichira ne yete wonka ehun sensem na kwa bibia onum 3p garlic mixture na fe mo high sugar level o sugar cost wo de sase no nom yenka se onum 3p a wabrofdo ntimi nom onum 3p garlic mixture ubetumi anum abrofdo no nanso no obenum awi a bekwa yaresa bia besa ye onhwemu no utumi se ampa anyansunsuanso pa woni padua saa no bi mu no waye titriti onsa akwesa anansi acho we ye ho hwe yenyeyi eno so twemu a waye kese dodo wanka se woni nye ho nansan research Ghana Statistical Service betu dwa chemu se e maburu bi enya from 25 ekobe 55 years bebre no a hamu pa aduanu o maye kese mroso be so 3p garlic mixture na bebo amase ni ma we nyina no atumi akode ama mo stroke etete mo asthma etete mo ntehye yade no mo so a muntumi nyunso yi afi wofu ekese wanka se wani nye ho afi stress etete wa me so no 3p garlic mixture na afi emwa ni ntumi ntu se nyare we asma ho so ntumi nto first number we 0248 9288 9288 Mr. Obia wonu modro se osafo no udidi wie ya no wanu modro no 5 minutes later na fe no wanu nsu aguso na fe atumi aboa ma se osa na etete woni nyina nso no atumi akọ me say
3p garlic mixture a natural garlic extract yem fancy just when why vitamin C e wo mu abu ani pa won say covid-19 ba yi yes mo no vitamin C o ye mo no vitamin C we vitamin C natural vitamin C no e wo 3p garlic mixture mu a ebo ho ban me so say na bottle no etie so kokoto ne say nti say ya me so twam ese say ye papa nti ni papi no ahyase e peso mu twam ye ntena o ma ne enye sa me so 3p garlic tan say na tie e ye prentwa ehwa yes a printwa tinu so ye kokko se na be ya obehu na fe wadi hu dwuma papa enu ntimi di hu adanse de ama wa na mi di hu adanse yie ne de ama wo se na be ya okokoto a enkoba so atade enye na fe ne de edi agu ntina akwa ebibie ho mama me se de tie yes ai hwe ese de tie aye printwa to a ebo ankasa eni o na me ka wa ne bu to na plastic na che say ni che say nyenoa enye 3p garlic mixture no enti me so hwe ne nso na fe ehunu se na be ya beboa wo na bibia konka me so fan I was 0248 928824 Sasi subiem 0248 928824 Miami ya obenya bi nie na fe no ba dwa me fan sorry so nkomi so akra eye okaishi kiswalk eye Kofi Sam na fe okay aha ko pe makoma kumpo akwa won sabe kani nemo miami ya wudu pinu akwa won sabe kan 3p garlic mixture and I feel so Shaiman Ekus Pharmacy Tema Community 5 Little George Medina Health Alert Clinic opposite post office Kumazi Okolnak Heba Danny Heba na fe Chris K Heba ho ye Albert Sam Heba Takrade ye AA Mensa Kofredo ye Gassin Pharmacy Wayo Mumuni Away Enterprise opposite Cathedral and I've been wafa Kojo Heba no so e ben electromat no so yo ho ntimi so fa say number we bio na fe ni yemfa NC na bibia so ntumi enkonkan 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ntimi chiro say e garlic ankasa and garlic yes I know my page menu man ka meka ahwe yes kama me say wo de wanka sanse wa bia no wo de wa bia no na num bi hade eboa pa wo garlic nti anyima no da bi eboa pa garlic ye mani pedua no enti obia wo benum bia wo mu sa na tie yes we 3p garlic mixture wow mesrew kotobi nenum nemwani pe ado we de onu ma hwe hu ya de we nyina be yi o yes o mama si ewo ade bi bo mu a na hu na anka chade na yade anka chade sade bebre eyadro eboa pa ma moje tumidi afusi ni pedie we man kan sha kan really afianga obeji ade no adro ne kama mami kuta yi esuna gro kama what mama si kama 3p garlic mixture the immune system adranka so obia onum bibia obajo anyo tafu bia onum bibia di wan dance afasi won wanum ni nyina afasi won ya afia be fa ni nyina bacho ese wini fama me ade mama bacho nyina ya no afa adwane kama ma wo 3p garlic mixture ni bi nanu so nya de anka chade no ko ewo mu no mani age garlic ni wo chade na garlic no dubuna awodo ewo edro bo nya den de abi ni bo nya den ti be bia be ko bia no sa be ka bia fa number 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Dr. Cecilia ene ba ko so fama me afianga fa we na fa we no so mame na me na mo pese me bacho mo nko mo tomo de me se ya me no me ne de se ya me no me nko tomo de me na mo ya me yi me se me eja aduro me na me ka hwe na eja me di hu adanse oje adu pade o be fra ma no nko kra ma me ma me nya bi se bda na ma no ani se ni ento wa do me na se me se da se abusia for eno anu no 3p garlic mixture o sha Adom TV a number no na etwa guso no 0248928824 o frɛ wo mo an se mi se bia wonom ebebo me kai wo se no me nsa bo a Adom TV ebesom na ma me akua me ma me nimpo nyasam keto a me tere so a na ma sore obetena so na what the otine adru dwumadi discussion ohene yiri mesesi adru and the movie what they absini what they aba obetena so na wo mo abobo ho kama tie bi hwe bi na abenya ba e di efim
ye de enya nso de so afei na ne asem asi wa prosi abechi papa abrante ye bedom suko na se na mama asi ani abre no mentwa ne so ana nkemo nti me san kɔ so na me brem ana me ka se ye obia de ye ne ye obia de ense no swane kasa no wotum se ne nua be ma na wo nkwala no o se oye sadwam oye sadwam ni nti no wokofa nkwala no wokofa wo mo na wahye wo mama ye nipa ana wokofa wo mo amoma sei obi si oni de onyi abom obi mechi aboa no ana obi meto eni bire ni kun no waye no be ma no oyi nipa bone papa panyima won fie aduanan so no tumini akola won fie du miensa eda ba kwa obi timu hwe tafukuku nukunu no ne yere no tafukuku yere no betu chama no se manyina te se tafukuku yere na nka memma bi ebe jani mebi omoye oba wei siwei oya besa bono ni pa bani so mofo ankasa oyam okese nya se mo pese muguma wale mo pese muguma woku ne wodi nyamra nsam na wodada ma wo se munye ni enum munye gumpa so wada ma wokunu no so kwadwo so oba yakora no hoda no na akola kechu woni mu be na akona wotumi tisha ne so na woni ne da ose ne de obo okatam bi wa ha ose o de aye adwuma a de aye adwuma this woni obi ba no oye da ho ma woni obi ba no ada at your age woni nada na wo oba yi kura no so me me kwa no masa ko ba no so wa woni aba maba tinche no se no wani abre pa wa woni aba maba na wo kunu asafa akwala wo woni natena woni aba maba woni natea enyi woni wu woye mo hyehyɛw enyi awerɛho ema opusa wode wa ware na ɔte ho no ene hia ne kya akora ne daachi akola mfie dumiensa papa panyimu a akokora odwadada adwebere edwadada me adwebere ti sei yedi kawo na be no na yedi kawo na be no ema na ema da ti se weyi ema na ase ya yedi mitimi 3 days wo ya dan eno so ntimi ya wo police station when they do tuma the police for that omo hwe asemu so ko ya bo akora na me kora obebo no na oye ni pa boni akasa oye ni pa boni akasa na ma na oye ni pa yo betimi afa ne ba eno no se okatakata ne ma so o se o me bo aware won ban mbo se ma wale egu awale ban na ma awale ba ma wo se fo mo adwaben wona nkrofo a me pa chow de wo me ni se ko so manti ase ai ye blame wo mo why na ko ye se mbeli papai won se o mo se sika no o mo de we ba de kan no ga no ankwaje wanko o so ko ne sika na table no so ebe sa se bi fie bi wo ho posi and o kan but de mo de ko ye na kire de no akola ne maame no wanko ankwaje o na me de 3000 posi for ne je ye e na o ma 8000 na ma akola ne ma e eduru ho ye be hu ye be hwehwehwem ni aye de ni yahunu ni ewo mu na me de meka ne se wo ye oba na wo ba woni be magya ya ware a be ma na hwa akwala na emfa akwala ne ma be ma no na ka pese wo de na koma ni nua ba wei ono ne ko efa so be na wo so fa so bi ama so papa no se o so akwala ne fra na na dwo se enkra ye de ne ko ni me wo ye busu no na wo ni ye wo firi ya sa ne so ba ne no fra wo ma me awono okwa ye no so de ne kura ni na mo nsan ko sa kwa fa papa oye ni pa bono ye ma fo ne yiri ni mienu because oban fo abone pa na nka wo ye obebi we bunyasafo wo mani we de kramata fi na ni ase nko ntumi nsie dia se kokokoko di ni birthday e wa ha sei oba no oye na ko fo nti ase sini ni aba ma na ase ni na aba ma na ase agam se ne bate sai a enya hwe na bata na ono okuru ni nsa na me se ko sia sia fa ko sia na ma no fa no ade chi so no so okonto wo se moja no awa no ho oba yi ni okunu omo mienu be ma ne dem so oba no so dem oba dem oba adwa afia semi mpebia se ni atenten kro boy obi e wo kro mo no nimdie ma kro no boy ese wi ese ni obi anim ye hwa ade bi wa ha be ma no mpani se pampantwere enya tigrafo ana ebo metinya tachi o prince oba no ani ni kunu eye ba ko no mo hye akwene ne ye ya anya nwanwa sister mo ye hwe yehwe attitude a obey swano esho ha wo de hwe no me yinche ye ni nkofie ho ni nkori akola onkenso na brama ene ne dampa cho mo amule mpanifo na ye mo nji ena da me kai am ante eti no oba no wa ante
Me pacho wo. Ose no wada. Me pacho wo de na pacho na wo. Me pacho wo. Na wo. Ai, me bra ma wo kwa kodonso. We kura chesa kura na wo ni mo hwe. Mo ye mpanin fe mo da na mo pa pacho mo hu. Me wetimi ehu. Me papa ye na nim pisa box ayo a emu ache. Me wetimi ko butu akwala so. Me ye ka o ma ni so wa ho pete se so kunsa touch atodo so. Na wa no defend ukunu. Se wa no. Emi kwa se de papa no kwa na eko. Mama no so ko bi. Akwala na busia so no menim bre mu mu bebre. Mu mi ehwa de o. Omo nim se so ano. Eboa wo mo. Wa se wo ma de. Omo de se what is kwasi asinsan fu aso aneka. Me ya papa e na si mi se odi na ko secondary school. De na wa ye no. Akwa tertiary school a wo ko no certificate na ukuru da se ne yemu no. E na na akwa no honya mabo. E se kura no fia wa tonsuo. Se o papa no wo hu akwada na wo de ne ba ye no. Na ya papa no wo ma mo de jejeje papa we meti make ka to 56 obinya. Oburu 47 papa we ye de kan na ba wo na obinya. Se se kan. Wow, what did you Ankasa? In fact, I prayed to somebody and the bomb about so papa. Oh my dear, I'm a Jew, a man. Young Tracy man, and full say, me suspect na yire no kra chen ena maami die course yehwe motresi amode ma akola na ofi we sex ni free mu a akwani mi ano kasa senka akwani wa ano kasa o so ka say enka me tiem no so ma no e ho kra ye point me che say almost strage ye ti maami na wa na yire so de bankuta buro the maami ni ku ya ye ba ana pese bi se maami say ye de na akwa wa le no de akwani ye nto so ana so na la de akwani ye nto so ma nukunu ade ne ye nto so aboche for betumi afre 0549 801751 0549 801751 aboche for no mo number ni mo mfra wo number is 0549 801751 hello oh me ma he Joseph papa oh me ofa kwata di masomo ku fiase no tankodi oh me mame ma no abedwafo nyina mo ni adwuma na me church fo oh me mame ne die so wa no so mo chi papa na mo nya so wa no me dem di se wo kan hu bi na papa ni sebi odi sa nsem na ensem fata no ese se ya chi papa na so wa no mo nya no kwa o mo so wa ni mu na do ye no ti di egbo si se fu afidie na ji no me da so wo me ase ye ko fofo so hello Hello. So dini baby akasa free. Mi pacho efremi kofi na na kasa free pacho krum. Entio. Wode papa na de we ni tobone ni pa. Na one obana ngina pa because upa udana so kra free mu sem kra na sa na ma we ko so dem de o se utimi ya ne hu de ko so. Mu ngina tobone fo. Ko fo so hello. Hello. Kasa free. Me ba cho dini baby akasa free. But me kasa free sister, me dini sister Rita, me kasa free Celia. Sister Rita mpacho ma yentio. Me pacho be mane na yire ne die, monchi o mo pa, no mo ya de enye. Me ma bi mu die. Omo ni nye se kura, me chia bejafo nyina afia nga ni mama sti nyina me chia mo. Ase. Yanko for so hello. Hello. Cho dini baby akasa free. Bacho me kasa free ajiso abrase. Ayetio. Me bacho na papa de wa ya bako de. Nwanwa. Na obi a wudi nsamfo se na wanu sa ya dindindi na ne yere so ata na chi. Say I may say aneka mo papa ya ntuma me started to from ayemoko run about copy mo say mo fa na ntuma me ne busi afo ya baje because me wo ha ka me bono kura me bona shuma I am funa wodi no nya de yere ne baka ho because I am me ti hanya na me kede dia me busi afo no ka me ba pa na ha ka me kwa ha ka me ma ka mba fumra no abotre de mo ni ya me yadwuma. Hello. Pacho dini baby akasa free. Pacho your friend me Abidem kasa free South Africa.
Abigail my ntio. Mama no guma ni mu ase papa. Ah, last week what me baba to me and baba to me say be obakra na kwa be parcel. Abla no ho ase na be pa ni na kuma na cho. Na fa obaya kiti obabla ho ase ne aka asem. Obaya kiti. Esa oba na muti ni tum. Onim hu bi. Because of course na kuma ne pa na kuma na cho say yan yin no. Ono kra ho no odi fo nti esi eche oba no nso tum. Yo. Yeah, that's it. You bet me a pick last call and I sorry. So hello. Hello, good afternoon. Me facho din. Your friend me Isaka Jacob me fridge so my senior high. Facho me ni aba ne de me bom nsama mamu nyina ti uni na esti o hwan mu nyina mo duty na me bom nsama mamu. That's it. Because the me no na mu ya no. Yankopon ba hira mu bebre because say papa we na ne yire no umma yan kan yan fa ne yire no enka ho men ka se bebre because me nia je ya mu ye ne no a kire se yan nyina yan ji mu ti ne support mu na de e pad mu ba ya maye ya men ka mu ho. That's it. Or last call be abas. Okay, hello. Hello. Me pacho din baby akase free. Hello, me pacho me free US pacho my ntio baba. Me pacho be bring obra the future ye make me and let me see the area. I am a rope papa se be money yire no. Enya kuku duro etinya betra ya from te see so. Etinya so sano. Papa no me pacho mon checking in. So mama ya o mon nya kakra. Mon checking na mon che. Mon investigation e be na obet me na mama anada. Is idea why you know. Me won drew me na ye maso. Who ye ni mu ase. Aya me ya. Ye fere manager siwa. Mama jesiwa nyame hira ye da se. Ya rehusam abusuafo. Ya rehusam metire nyina ma ye basa. So 13 years I can imagine. 13 years de unu ho no. Na wo hye da ni mu hwesa. Apana bro sister. Junso bai. 13 years. Wo hye da wo soro kura na 13 years. Wo be ma no. Apana bro mu kura mu kuta experience. How do you feel something is entering? Be ma no. Bema no so wan ketenkete. Ana me say bema no. Abusuafo ye ba sore so. Asam na no ani posifo. Wo ma yere ne pechi say kabo. Ya wo mo ede ne ko. Ti ye hwa na yere no. Ye ma ne twiri mu da ba ko obesua nyansa. Na yere no so bekomu bi. Na kwada no ne ho esan no. Die ne no so ye be ye ne nyina. Me ahwese ne enioma ebesi akoda se ne ye be san ene mohia ye da kru ne nyina ase ene du de danger no manager ene abawura bu yi ye wa kwese Jimmy Agla oboje se already ehwe na enhwe ne wanwa general manager nyame hira okuku se ku enya asem no totu bi mane enya goro asem no na eni so na sorry so Pastor Jerry for the Insha live worship or the better so ede amaye midin ede wo badwa Collins na fe crew na stylish for you na kwaku dua omu nyina wase o ma mesi afanga nyame nhya mu nyina adwoada Queen Eleanor the first mama efe amano mama ye chia papa edwoada mama betena se na ya to adwumadi no eso ago multimedia